Motswana wetso o tla ke go dumedise ke go amogela mo dikganyeng tsa Botswana Television e le tsa ora ya boraro mo motshegareng re di ga sa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone ke Lucia Ramasu mme a ke esi ke na le amantle babili a diranola ka puo ya diatla le thato kgosimore a le malala a laotswe go gona tsa metshameko go tsiregang ko pele motshegareng ono. Dikampani dingwe di gakololwa go tlhabolola ditsha tse ba di abetsweng kwa lefelong la Botswana Innovation Hub. Puso e tla simolola kago ya matlo a le 61,000 a lenaneo la bonno housing kgwedi e tlang. Mo go tsa metshameko setlhopha sa setšhaba sa rugby sa the Vultures se simolotse go ipaakanyetsa kgaisanyo ya boleswa. Tla ke go dumedisa gape Motswana wetso tse ke dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya boraro ke Lucia Ramasu. Popegong ya etapele tona ya ditswamunga le kgotetso mme bogolo ke wendo a re lefatshe la Botswana le santse le kgatlhegela go itse yo tla rekang diabet company e gwebang ka ditswamunga ya Anglo American ebile jang. Tona ke wendo o buile se mookamedi wa company ya Anglo American Dr. Duncan Wenbald a itetsi tautona advocate maboko mo ga borone go rekisiwa ga diabet company ya DPS ke ya Anglo American go botlhokwa thata mo lefatsheng la Botswana bogolo jang go lebilwe tirisanyo e tswang kgakala ya lefatshe leno le company ya DPS. Tona ke wendo a re puso e etsi tlhoko thata gore go rekisiwa ga diabe ga go beye lefatshe leno ka fa mosinga mo kgwebong ya ditemane ka ile tsone botshelo le pinagare ya Motswana. Tona ke wendo o bile a re lefatshe leno le se le simolotse go diragatsa ditumelano tsa lone le company ya DPS mabapi le thekiso ya ditemane. Re ntse re berekisana le Anglo American le DBS ba DBS ne ba le mono ga re saena tumelano ya rona gore re gatela pele jang ka thekiso ya ditemane tsa Botswana mme ba Anglo ne ba sa kgona go goroga so ba itse gorogile gompieno go ta go leboga tautona santa mme sa bobedi le gona go tlhalosa yalo gore kana kgang ya bone ya go batla go kgaogana le DBS ntse gatela pele mme ebile bana ba batla gore ba buisane le Botswana gore rona ka ke rona ba ileng gore re le gatshe le le ntshang ditemane tse dintsi re dumelana yang le bone ka kgato e ba batlang go etsa nya tumelano re setse re simolotse go implement re setse re simolotse ditstana tse ileng gore di mo go yone tumelano eo ka gore batho ba isiwa sekolong jang di innovation lab jewelry factories here implementation ya diamond for development tsotlhe tse ileng gore di mo teng re setile di-committee di simolotse go nna marketing e le go godimo ka gore re dumelane yana gore tota ga re sa tsenye madi into category marketing and provenance ga gona ope yo e leng gore o ka buela go go rona re tshwanetse re bolelele le ga tshilothe ka gore ditemane di direleng Botswana ebile ditemane tsa rona ke tse di bitswang responsible mined and ethically sourced diamonds mme ebile di mongwe le mongwe o nang le kgathego ya go batla go itse gore they have green and ethical diamonds a ba itse gore ke tseo tsa Botswana. Lephata la botsogo le simolodisitse go letlelela dipuisano ka kgang ya National Health Insurance. Dipuisano tseo di tla thusa puso go tokafatsa ditirelo tsa botsogo lefatshe ka bophara. Tona botsogo Dr. Stephen Modise o buile se a bula semmuso dipuisano mabapi le kgang ya National Health Insurance Scheme. The launch of the National Health Insurance is not merely a policy decision. It is also a moral commitment. It is a commitment that no Motswana, regardless of income or social standing, should be denied access to quality health care because they cannot afford it. As the new government that took the reins of power in October 2024, our commitment to this is unwavering. We seek to ensure, as promised in our campaign manifesto, that every Motswana, regardless of status, income, or location, has access to affordable, high-quality, and dignified health care. So what I would say is, the very first thing, you need a robust, complete, strong, unique, whatever, a strong information system, which would have complete details of all the citizens of this country. I would propose that some of the key policy documents that exist that can support the national health insurance, including
sector financing, just to be finalized, to really, make sure the process goes. But also, too, as we continue stakeholders engagement, let us also consider perhaps piloting the NHI in some of the few districts. Government should be able to offer a service that like I said earlier, there's a complementarity. What you would hope that government is going to move towards is being able to strategically acquire those services for the citizens at the same quality and possibly at the same level of efficiency as what the medical aids are doing. Well, the other thing is, when you look into national health insurances, it needs to be quite well grounded in policy and in law, such that it is not then subject to political winds. Right? You could have, for instance, a president who comes in and says, I'm going to get rid of Obamacare, to give you an example. I don't know what they'll call it, maybe it will be Boko Care. So someone else might come in and say, I'm getting rid of Boko Care. So that is also a key aspect that, we look into the winter parliament. I think it's going to have to do quite a good job to ensure that. Lenaneo la puso la go aga matlo a le 100,000 go ralla lefatshe leno le tsweletse ka go tutuga. Tona metsi le bonno re o netse re mogapi o tlhaloseditse babega dikgang fa e tla re ka kgwedi ya Seetebosigo go simolodisiwe kago ya matlo a le 61,000 ka lenaneo la bonno housing. A re utlwe pego ka ona le thata mothanka. Mo puisanong le bobega dikgang tona ra mogapi o rurageditse ha lephata la gagwe le setse le ntshitse mokwalo wa ikopelo o laletsang dikgwebo tsa kago le babeeletsi ba ba nang le bokgoni go tshwaragana le puso mo kagong ya matu ao mo dikgaolong tsa bothopi go ralla lefatshe leno. Gore re nne transparent o pya se ka tsoga ra ya no lebe le bonye kae batho ba lagela mato. Re dirile mo go terrentsha go mo go tweng expression of interest. Me maikelelo ke gore e re ga re simolola ka junior re be ile gore jaanong re launcha mato a le 61,000 across 61 constituencies. Ba etso ha go bonolo go bokete me this project is not negotiable. This project is not optional. Failure is not our portion. Lephata le la re mangwe a mananeo a walang ka gatase ga la bonno housing a setse a weditswe go dirwa mme madi a le teng ka jalo tona a rotloetsa batswana go dirisa mananeo ao ka diretswe go ba sologela molemo. Kganye tona ke go addressa le thoko la boroko mme bile kganye tona gape go no ga se kganya le thoko la boroko hela ke kganya gore go empowerwe batswana ba nne le boroko. Kganye ngwe e tona ke gore re dire ditiro tse di 100,000. E re jaaka lenaneo le la bonno housing le tsweletse ka go atologa matho otlhe a mo go lone go bona gore a le ta fitlhelela e seng hela go ha batswana bonno mme le thuse le gone go tokagatsa matshelo a batho go ralla lefatshe leno. Kgatla Kgosi Bana Sekai o kopile puso go diragatsa ditsholofetso tsa yone tsa go hetlela banana ditiro ka jana seo e le konokono mo go lwantsheng mathata a paretseng banana ntanteng ya letlhoko la ditiro. Kgosi Sekai o buile se kwa phuthegong ya kgotla e neng e buisiwa ke tona banana le bongwe Mmelesego Chombo kwa Motshudi ka mosupologo Tanki Sentsho ka pego. Go tlhalosiwa fa letlhoko la ditiro la ama maikutlo ka ditsela tse di farologaneng ka jana banana ba iphitlhela ba tsena mo mathateng a bakang kgokgontsho ga mmogo le ditagi dikgwetlho tseo di felela di tlhakatlhakanya bokamoso jwa bontsi jwa banana ba le ntse puso e solofetse thata mo go bone ka jalo Kgosi Sekai ya re seemo se tshwanetse sa potlakelwa gape unemployment rate go dimonyana mme gongwe go ka re thusa re le dikgosi ka gore ga ba bereka ba tla lebala dilo tse di dule mo tseleng tse ba tlhaga le botshelo yaanong go rora mothong ra re ke eng o dira yane a re a kgosi kana ke na le frustration. It is painful reality e leng gore
kgang e ama balekane ba mefala thata ka gore bontsi jwa bone ba rutegile ba na le dikiso tse dintsi mme ba nna mo malapeng lebaka ba sa bereke. Re lentswe kgwebo e le selo se se siameng ga se monana mongwe le mongwe yo o batlang go simolola kgwebo, ba bangwe ba batla fela go bereka tiro e ba ithutetseng. Earn an income, support their families and build a better life. Kgang ya letlhoko la ditiro la banana e tona ebile mo go re ya arabe re simolotse se re se bitsang re re youth employment strategy. Re bereka le ofisi ya ga Tona re batla go netefatsa gone gore ga re tsogela ebe re banana ba go nna le ditiro, mme re na le se e leng gore se setse morago re itemogetse gore ditiro tse di ka tswa kae jang le fa go ntse jalo go gateletswe botlhokwa jwa gore borre ba rutiwa go laola maikutlo a bone ka jaana go le gantsi le bone tshoso e roleng mo dikganyeng tsa kgokgontsho le tiriso botlhaso ya ditagi. Responding to issues tsa gender-based violence in our district, especially in my village, ke kganya go addressa borre ka dikgang tsa gender stereotypes and masculinity. Emotional intelligence and anger management. Ke tsone dikgang tse go nna ka di temogela thata gore borre jaaka no bua honorable minister tla tse tshakalo e ntsi. Potso e be nna gona gore gender stereotypes ruta bana ba mosimane jang. Ka ditharabololo tse re na le tsone tse di ka rarabolelang seemo sa kgokgontsho, seemo sa botshelo ya se re sa amogele ba botlhe. Tharabololo ya sone e mohela tona ke gare ka nna le malwapa a tileng a boammaaruri. Banana ba kopile puso go inakanya le maranyane mo mananeng a tshedilo maikutlo le go rutuntsha kgatlhanong le kgokgontsho ya bong ka jaana bontsi bogolo jang banana bo dirisa mafaratlhatlha a maranyane. Tanki Sentsho, BTV News, Mochudi. Faragatela pele ka dikgang tsa rona, lephata la lefatshe le temothuo le ntshitse matshwenyego tebang le dikhamphani tengwe tse di santseng di le maoto a tshupa go tlhabolola ditsha tse ba di abetsweng kwa lefelong la Botswana Innovation Hub mono Gaborone. Mothusatsona Dr. Edwin Dikoloti o gakolotse dikhamphani tseo ka tumalano e ba tlamang gore ba bo ba tlhabolotse ditsha tseo mo ngwageng tse pedi. A re utlwe pego ka keletleletso Somolakae. Puso ya lefatshe leno e ne ya abela khamphani ya Botswana Innovation Hub lefatshe ka ngwaga 2012 le nang gape le na le ditsha tsa dikhamphani tse supa tsa kgwebo tsa ditaemane. O ya ka tumalano tsa melao ya lefatshe, dikhamphani tseo di ne di file ngwaga tse pedi go dira ditlhabololo mo ditsheng tseo, selo se ba paletsweng ke go se hitlhelela mme puso ya ba itsise fa ba tla gapa ditsha tseo. The reason why we came through yesterday is because that which you have had, you have not added any value on it. Yeah. And it's a cause of concern for us. Re dumalane gore lefatshe le re le lefileng la tlhabololwa go oketsa boleng jwa lone mme jaanong go a tshwenya gore re ha mme ga gona diphetogo dipe. Re lemoga tsotlhe tse le di dirang mme re tshwanetse re gakologele tumalano. Re batla gore go simololwe go akanyetswa kwa pele le batle le tsela ye ka yone lefatshe la lona le ka kopanyang dilo tse di farologaneng. As advised by my team, that even when you start working on your designs, you can start exploring even mixed use. We are halfway through with the program of creating certification for people who are done the diamond. Mo nakong ya gompieno re buisanya le dikhamphani tse di farologaneng go tlhabolola. Re na le maikaelelo a go itebaganya le dikgwebo tsa mogama wa ditaemane ka bophara jwa tsone di akaretsa le mogama wa go dira mekgabisa. The jewelry business, meaning we want to convert the finished diamonds into jewelry and then export it to different parts. Mme jaanong puso e ne ya isa pele maikaelelo a yona gore beng gae ba nne le dipuelo tse di bonalang mme ebile go thamia mebereko e e lekaneng. BOTSWANA were not going to be apologetic in emphasizing that it is time for us to be part and parcel. Ke nako ya gore Batswana ba nne le seabe se se bonala mo mohame o le go godisa itsholelo. Go nonosa dikitso tsa beng gae ke selo se se botlhokwa fela thata mo go rona. Ke batla gore batho ba kgaolo ya me e nne bangwe ba bagwebi mo mohameng wa ditaemane. My people in this constituency to be able to be part of the full value chain of diamonds. I am 52 years in the diamond business, 52 years.
I started at the age 16. And this is what ke na le dingwaga di le 52 mo mogameng wa ditemane mme ebile ke rata ke re beng ga e gore go mosola gore ba inaakanye le mogama o ba santse ba le ba botlana gore ba tle ba kgone go isa lefatshe la bone pele mo mogameng wa temane. they are ready to take the challenges of taking the country to the next fold. Morago ga dipuisanyo tseo dikhamphane tsotlhe tse di filweng ditsa kwa BIA tsa laolwa go wetsa ditlhabololo tsa disa tsa bone mo ngwageng go simolola beke eno. Ke letleletswe Somoleka ya Botswana Television Gaborone. Lenaneo la go phatlalatsa ditiro go tswenga mo pusong go yeng go dikhanseleng le tsweletse jaaka lephata le setsi le kopane le dikhansele di ka tshwara lesome le borataro le bana le seabe. Molakakanyetso o gaufi le go wediwa mme o tla ya parlamenteng mo nakong e sa fediseng pelo. Se se bilwe ke tona wa lephata la dikgalo le tsa ngwao re ke tlhalefile motshegwa go bothegong le babega dikgang gompieno mo Gaborone a rutle go rata moranyane. Maiteko a lenaneo la puso a go isa ditirelo dingwe kwa dikgaolong kana Decentralization a tsweletse ka go atologa. Ka jana lephata le setse le kopane le dikhansele di le 16. Tona Motshekga o rurufaditse fa go setse go feditswe go kwalwa ga thulaganyo eo mme mo nakong e seng kgakala ba tla isa lekwalo leo kwa parlamenteng. So decentralization is a way of nurturing and enhancing democracy so that we have participation of the people and for the people to be offered quality public services, as I've already alluded to. So in terms of decentralization program, we have engaged in consultations with regard to this policy. Lenaneo la Decentralization ke nngwe ya ditsela tsa go tlotlomatsa puso ya batho ka batho gore le bone ba nne le karolo mo ditirong tsa lefatshe. Re le lephata re setse re kopane le dikhansele di le 16 mme re ba boleletse ka maikaelelo a rona. Le fa go ntse jalo go setse go feditswe go kwala ga thulaganyo eo mme mo nakong e seng kgakala ba tla isa lekwalo ko parlamenteng. The intention as the process complete is that we'll take this policy to cabinet and ultimately later to parliament. So in total it will be a draft policy that will have gotten the input from the public, stakeholders, and of course the role of cabinet and parliament. Tona ona gape a tlhalosa gore go fetolwa ga tlhokomelo ya botsogo go tsweng kwa lephateng la botsogo go yeng kwa lephateng la dikgaolo le tsa ngwao go atlegile mme ba lebetse pele go tokafatsa tsamaiso ya tlhokomelo ya botsogo. As you may be aware, immediately after the new government took over, there was reconfiguration of ministries, and part of that reconfiguration led to the functions or services of primary health care being transitioned from the Ministry of Health to the Ministry of Local Government and Traditional Affairs. So the transfer has been successful as it was effected on the 1st April 2025. You are aware that Lenaneo la Decentralization le ikaelela go tlhabolola dikhansele go netefatsa gore ditlamelo ka ditirelo ka tsela e nang le bokgoni le tlhabololo e tsamaisiwang ke setšhaba. Fa parlamente e sena go amogela lenaneo leo le tla dira gore go nne le thulaganyo e ntšha ya go laola ditirelo lefatshe ka bophara. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Kwa dipolaseng tsa Sanveld tse leng boremelelo jwa thuo ya kgomo mbalelwa palo ra mosudi samba simolodisitse temo ya dijo tsa leruo e re ka seo se sa tlwaelesega mo kgaolong eo dikgang tsa phetogo ya loapi le luba ke dingwe tse di ba gwetlhileng go inaakanya le go lemela leruo la bone ba re go dira jalo ga gona go ba fokoletsa ditshenyegelo fela mme gape go tla thusa le go tlhabolola thuo ya bone la khito teng ka pego. Mabaka a phetogo loapi le uba go gota ga lefatshe la magodiso ke dingwe tsa dilo tse di tšhisetsang barua kgomo mo kgwebedung. Go itebaganya le seemo seo ba lelapa la motšhodisa ba itshimolotse tshingwana go lema dijo tsa leruo le lefelo le ba otalang dikgomo teng kgotsa feedlot. Re simolotse le gore re batla go lemela dikgomo tsa rona mme re le mo tsamao ya nako e be le gore re lemoga gore go na le dijo tse dintsi mo go yone.
re simolotse re lema mmidi le lebolebo mme ebile re lema go le go nyenyana about 10 hectares e be re bona gore ngwaga ntha dijalo tsa tedi ne di dira sente be re lemoga gore go na le dijo e be le gore ra oketsa tshimo a ke bua gompieno we have about 50 hectares. Tota masaka wa bona ngagi wa holding capacity ya one ke 700 at all times. Re batla go tshwara dikgomo di le 700 re ne re dintsha tse dingwe di tsena ka le baagisanyi ba rona ba re rotloetsa tota ba leboga maiteko a ra dirileng ba batla go nna ba re neela dikgomo gongwe re di reka le di 0-2 re tla re di baha for re di tsenya mo programming yone ya feedlot for 3 months before di tsamaya di tswela ko marakeng. Le fa go ntse jalo e reka dipolase tsa Sunbelt di tebagantse le thuo fela ba tlhalosa fa seo se ba ketefaletsa go bona dithuso dingwe. Go ra gore ke so se le gore ga sa twalesega mo Sunbelt ga sa twalesega because tota tsone dipolase tse tsone ke tsa dikgomo le ga o ya ko o robata dithuso tsa temo ba go bolelela gore ke tsa tota thuo ke dikgomo re dumela gore ke sa itsime re dumela gore ke rona batho ba nta go lekeletsa go lema. Maiteko a go tshwana le a ke one a ka thusang lefatshe leno mo go atlegeng mo dikganyeng tsa go oketsa dipalo tsa dikgomo tse go thelisiwang fa diwetse tase fela thata. Ka jalo temothuo e santse e le konokono mo go thabolle matshelo a batho ka ebile letlhoko la dijo le tsweletse ka go golela pele. Seo se rurufadiwa ke pego ya ba UN e supang fa dipalo tsa batho lefatshe ka bophara di tsile go oketsega go nna 9.6 billion ka ngwaga wa 2050. Lucky Toteng, PTV News, Sunbelt. Mo go mafatshe a sele puso ya America e re e tla duela batswakwa ba ba seng ka fa molaong kwa lefatsheng leo madi a kana ka $1,000 go boela kwa mafatsheng a bone le go ba thusa ka tsamaiso tsa mesepele. Thulaganyo ya gore batho ba tsamaye ka bobone e akaretsang go tlhomamisa gore batho ba ba boelang magabone ka maranyane a bidiwang CBP home e tsewa e le tsela e molemo e babalesegileng ebile e fokotsa tiriso ya madi a mantsi le go tila go tshwarwa. Mo nakong eno puso ya ko e dirisa madi a fetang $17,000 go tshwara le go busetsa batswakwa bao magabone. Bakaniki bangwe ba re se ga se molao mme ke tsela nngwe ya go duela batho mme ebile puso ya Gatautona Donald Trump ga ise kgone go busetsa batho ba le bantsi magabone jaaka puso e ne solofetsa. Motsana wetso se tshwarwa ke ntšapedi ga se thata tla re dinele Thato TT Kgosimore a re be mo dinakong ka tsa metshameko. Ke go utlwa sentle Lucia Ramasutla re di tshwaraganele ke Thato Kgosimore ke tla jalo ka tsa metshameko tsa in context mothoetso madume a re bepego e di gogang kwa pele e le tsela ya go itlhokoletsa kgaisanyo ya boleswa e tla tshegediwa mo dikgweding tse 4 kwa Lesotho. Setlhopha sa setšhaba se segolwane sa rugby sa the Vultures se tla thulana le sa Zimbabwe Sables mo motshamekong wa botsalano kwa Zimbabwe ka Matlhatso. Victoria Dikgang. Setlhopha sa the Vultures sentse se le mo kampeng sebaka sa dibeke tse 3 e mo go yone gape se kgonne go nna le motshameko wa botsalano le sa Rustenburg Afrika Borwa sa Sibanye Stillwater SAPGM kgwedi e fetileng jaaka se tsweletse ka go ipakanyetsa go ya go phadisana go kgaisanong ya boleswa ka Mashetla. This year we have a couple of youngsters. Monongwaga re akareditse batshameki ba le mmalwa ba dingwaga tse di kwa tlase mo setlhopheng sa the Vultures e le go batlaetsa phadisano gore ba nne le bokamoso jo bontle jwa motshameko wa rugby. Re itumelela go iteisana borathana mo dikgaisanong di le mmalwa pele ga dikgaisano tsa kgaolo ya Aforika di simolola. Setlhopha seo se agilwe ka batshameki ba akaretsang Martin Simon, captain wa setlhopha Brendan Benzel, Kitso Mutija, Godnose Mavara, Obakeng Kokwe, mme ba katisiwa ke Andrew Paxinos.
kgaisano ya boleswa e tla tshegediwa kgwedi ya Lwetse e le 27 ko Lesotho go gape go tla bong go le ditlhopha tsa Lesotho le Eswatini. Victoria Dikgang, PTV Sport, Gaborone. mo go tse dingwe tsa metshameko lekgotla la Botswana Fencing Federation le tla tshegetsa kgaisanyo ya National Championships ka matlhatso kwa sekolong sa Maphutle JSS kwa Letlhakeng. Maikaelelo magolo a kgaisanyo em ke go tlhopha setlhopha sa setšhaba se se tla yang go emela lefatshe leno kwa kgaisanyong ya Senior Africa Championships e tla tshwarelang kwa Nigeria go simola Seetebosigo a le 26 go tsena a le 30. Segofatso Malepa ka dintlha. Morago ga gore lekgotla la Botswana Fencing Federation le patlelesege go tlosolosa kgaisano ya bona ya ntlha ya ngwaga gabedi, lekgotla leo jaanong le tla tshegetsa kgaisano ya National Championships ko Maphutle JSS kwa Letlhakeng. Se se tlhomamisitswe ke moanamisa mafoko wa lekgotla leo Thabile Pilani fa a buisana le lekalana la dikgang la BTV Sport. This coming weekend, May, we will be having our annual national championships, which will be held JSS. So the purpose of this tournament is select they will be representing us at the Senior African Championships Nigeria, Lagos, end of June. From the 25th of June until the 30th. Ka mafelo a beke bomme ba le bararo ba tla tlhophiwa go tlaleletsa Aobako Modise yo ena tsene mo setlhopheng ka go gapa memo a ntlha ka kakaretso mo pakeng e fitileng fa ka go borre go tla tlhophiwa ba le babedi fela go tlaleletsa bobedi jwa ga Koketso Masena le Katlego Ponyane. The tournament the calendar we make sure that number 1 and number 2 know that the supports are already secured. The senior women we do have an imbalance because points. Now we have to in the battle of the selection, which now this tournament already 3 have been selected. Aobako Modise for the senior women, and we have Koketso Masena for senior men, and Katlego Ponyane who have already been selected for senior men, and then the rest they teaming represent. Nigeria form a team which will be participating in a team event. Morago ga kgaisano e ba batla bong ba nnile le lesego la go tsena mo setlhopheng sa setšhaba ba tla simolola go tsena mo ikatisong ka mafelo a beke mangwe le mangwe. Segofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association wa bona Tetsom o tlhomisitse fa batabogi ba le bararo ba setlhopha sa setšhaba sa 4x400 meters relay e leng ba ya Pondorim le Tsile Tebogo le Colin Gebenatsipi ba sa akarediwa mo setlhopheng se se tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanyong tse di tlang tsa World Athletics Relays kwa China. Tetso o supile sem fa tlhalosa ditiragalo tse di bakileng gore boraro jo bo sa akarediwa mo setlhopheng a re utlwa Kagiso Molelekwa. Tetso a re ngwe tse di bakileng gore batabogi bao ba ba so mo setlhopheng ke ka ntlha dituelo le dikatso tsa bone go tswa go dikgaisanong tse di fetileng. Athletes have withdrawn from the team following the claim that they have not been paid some outstanding incentives. One being go qualify the World Race, which is 20,000 pula. I can confirm to you that money has been credited into their accounts yesterday. Tetso o tloletsa supa fa ditsamaiso dingwe tsa bana le seabe ba bangwe e dingwe tse di bakileng tiego dituelo tsa boraro joo. Normally what happens with our athletics is not that house nana or tabaganako you will be automatically be set as a someone who has qualified. So we only had to wait for World Athletics to officially release the teams to qualify the World Race, and that is only when we could now apply for the incentives. On Friday, everything has been done, the paperwork, and the weekend obviously and then Monday accredited. So the second claim they have not been paid the Africa record 4x400 meters relay, which they set go the Olympics. And I can confirm to you as well,
the money was paid even before you arrived in Botswana. I remember the phones, the super in Ethiopia. We feel because the money that was credited into the accounts was 50,000 pula for the Africa record. Now that claim was that, yeah, Kanaba settle the record go the Olympics. But that is neither here nor there. What matters is it the Africa record, the world record, or the Olympic record? So what I've said, the Africa record by setile go the Olympics. What does that mean? It attracts 50,000 pool, not 100,000 pula which they claim by equality. Mo godimo ga moo Theetso a re ba tsere tshwetso ya go tswelela le setlhopha se se sentse le ko China. We agreed in principle they remain the side and then we continue with the team in Kako China because again, if we send them that side again, in as much as we know their potential, it will set a very bad precedence and it will mean that Setlhopha sa lefatshe leno sa lebelo la 4x4 se tla phedisa mekgaisanong tse di tang ko China mme lekgotla la Botswana Athletics le solofetse gore le batabogi ba ba taga setlhopha seo sa 4x4 se se tla bong se sireletsa boisimane jwa lebelo leo morago le fenya ngogola kwa Bahamas. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Kagiso Molelekwa a re tlisa jalo ka bokutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa In Context le tsa nako ya boraro a re bo re kopana gape ka nako ya bone fa ke tla ka tse dingwe tsa metshameko. Lucia Ramasweme sentle go tswelela le thulaganyo. Tswelela o ikanye rona. kgang ya bone ya go batla go kgaogana le DBS ntse gatala pele mme ebile bana ba batla gore ba buisane le Botswana gore rona ke rona ba ileng gore re le hatshe le le ntshang ditemane tse dintsi re dumelana yang le bone ka kgato e ba batlang go etsa